Donirati nekome organ velika je hrabrost i rijetki se odvaže to i učiniti. I mene bubreg mi je slab. Vazda, ali ne smijem. Da, svakako. Poroci, rodbini, mislim majki, ocu. Pa nisam razmišljao, ali sve zavisi. Nečiji život je možda vrijedniji odmah. A za Rabiju Bosnić, profesoricu Sarajevske 5. gimnazije, nije bilo dileme. Svom je teško bolesnom kolegi bez razmišljanja donirala bubreg. Vjerujte, nije tu bilo vremena za razmišljanje. Zaista nije. Rekao mi u stvari da je njegova kćerka, koja je bila tad možda imala 15 godina, pitala da li je njen bubreg mali, da li ona može da mu da. Ja sam rekla, doću ti ja bubreg, nema potrebe da iko to drugi radi, pogotovo ne mlado biće. I tako je i bilo. Transplantacija je uspješno izvršena prije 3 godine, a Rabija nam kaže opet bi učinila isto. Znači, znala sam šta radim i uradila sam tog punog srca i nikad mi nije žao, zaista. To je sve što kažu stari ljudi halal. Po 1000 puta halal. Ovo iskustvo doživotno je povezalo dvoje ljudi. Svjedoči to i Elvir koji se uspješno oporavio i danas kaže živi punim plućima. Zahvalan prijateljici koja mu je spasila život. Velika žrtva i naravno da sam joj zahvalan. Ja se osjećam jako dobro, promijenio sam mnoge stvari, dakle, u životu, način života, dakle, čak ono kada vam neko dadne organ, neke gene od te osobe uzmete, tako da, na primjer, sada otkrivam pred kamerama, otkriću šta ću, osjetljiv sam, dakle, emotivan, naročito na ljude koje volim. I njihove radne kolege ponosne su na Rabijin plemeniti gest. Još uvijek ne možemo ni sami da pojmimo da neko toliko može biti dobar čovjek, pun empatije, da napravi takvu gestu i poziva nas na duboko razmišljanje da se mi svi kao ljudi trebamo promijeniti i raditi što više takvih aktivnosti, odnosno biti donori u svakom slučaju. U Bosni i Hercegovini više od 2000 ljudi osuđeno ići na dijalizu, a svima im je samo jedna želja – zamijeniti brojne sate provedene u bolnici vremenom provedenim sa svojim najmilijim. Jasminka Borovac, Newsmax Adria, Sarajevo.